Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. President Jangka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit Uba Ernest Mauri Haka khat pratarik upnai nailor arajar arpau ulapentip bagaseng BJP kalong kabalapan kre syachat yaga election MDC Sha Garo Hills Autonomous District Council bat bon ngot ki kertong kila pan tiket ru banyakhun yaga ni election kaban salong shen haka jingye kren bat ka Batisi TV uba Mauri ulaong baka party kala yo yaga kaipot na ki district baper jongka rilom Garo hak bayadei bat ka jingpan tiket jongki kertong Ulaong ru baki don na pedengki kertong ki badon jingkermen banjob kila lekpan tiket dak jingkerpat jongki paitba. Shushu ulai itu baka parti kan sepen bena yaki kerteng jongki kertong hadian ka arpu pratarik unailor arjar arpo kabade ka sngi bakhaddo pan tap yaki application. Kumban syukudau hang ni baka samoi terekam jongka GHADC kan sakut no hau benai risau arjar arpo nrei yaka tarik ban penlong yaka election ka sorkar jala kamsim lapan bena setia haduk mentah. Hadir pengitip ba kani ka por mana ka term jong ka isi po Garo Hills District Council kan kutno haunai Oktober nakaliang jungi kum ka parti ngila penkre ba haki borok ki district ngila don ki nongkikam bat ngidon ki nongkikam haki mandal borok ki mandal bat hadu ki pulimbu te ngila don ki penkre ba nganut ban ong baka parti BJP manta po Garo Hills ka klaim ba ngidon kinongelam kiba pro bat kiba start kiba don bat kipa ba bat menta ka genti kipa ba kila pet ke BJP kikwa ba ke BJP kan wanno apo ketika isi ban wan rat ya kata ka development dan ya kata ka roi kapar ka bakut ka basubah nilayo report na ki district ngidon hangki hadu santeli ki district bat nriu bat ka tura ke ba ka organisation ke de district ke bangi don kila bun ma ki application bat ki don ki candidate ki belong very capable ki belong well equipped ki ba ki ba ki penbore ki bandian na ka parti BJP namar ba ki don ki district ba ki don hadu lightly constituency don ki ba don southly constituency don ki ba don santli ru te ki ong yana ba ki application ki lawan bun but haka last date on the lakut ke last date chongka date ka bingla notify wa na circulate na ka party ngan lek but ngan sala bani thu ifi kat notili ki application la yo kumrong ta ngi la yo ke report bun ba ki apply tiket ya kisit ban kontes nampak la ban ong ifi menta henrei mila long ki ba pengkre ban ya iron ban ya kontes haka election chaka ka results council but the last date trong ka application ban submit kadai haka arfatrik mentavunai